Yes, igicamunsi cyiza shuti mukunzi wacu wowe ubasha kuba tugenda tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ndaza kuba ngenda nihuta cyane ngaruka hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kugenda iba myinshi cyane cyane mu duce tugiye kuba tugenda tugarukaho hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka rero nimba ari ubwa mbere ugeze hano, nkandira ijambo subscribe, like, share, ubundi dore ko biba ari iby'agaciro. Ariko nyaboneka wibuke gukanda like, kubera ko iyo ukanze like Google iduha recommendation, ubundi bikano byacu bikagera kuri benshi muri rusange. Ndaza kuba ngenda nyarukira hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane yaramutse mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo ubu nta uri gutaratara kubera ibibombe biri kubombarirwa cyane cyane hano mu bice byo mu misozi miremire y'Umurenge, nyuma yuko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari bagerageje kuba bagenda batora cyangwa se bongera kuba bakwiregurupa. Ubu bakaba bahanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na coalition zose zifasha iki gisirikare kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ndaza kuva hano Murenge kandi nerekeze muri Warikare. Muri Warikare naho humvikanye amasasa akomeye cyane akomeje guhuza umutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo ya Warikare rero ikaba yongeye kumvikanamo imirwano, dore ko hari hashize iminsi hatongera kumvikana imirwano. Iyi mirwano yabereye hehe, yahuje bande? Byose nibyo ngiye kuba ngenda ngarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kunyarukira hano muri Ituri nyuma y'ubwicanyi bukomeye cyane bw'umutwe wa ADF nalo bakaba abaturage benshi baje kuba bahitamo guhunga ubu bwicanyi, baje kuba bahungaho babuze ubutabazi. Nahoze mbona imodoka nyinshi rwose zigenda zibatwara ndetse na ONU ikaba yamaze kuba igenda ihagera. Ese bahungiye he? Byose ndaza kuba ngenda mbyirukankamo gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri kamwe mu duce dukomeye cyane bivugwa ko M23 yaba yagatakarijemo ububiko bw'intwaro ziremereye cyane, kubera ko ahangaha abasirikare b'abarundi bahageze bahita batangira gutegura mine ngo zari zigiye ziteze muri aka gace babasha kwigarurira iyi defense. Turaza kuba tugenda tugaruka muri aka gace cyane dore ko ibi byose byabaye ku itariki zigera kuri 7. Mvuye ahangaha kandi n'ubundi nk'ibisanzwe ndaza guhita n'ubundi nerekeza muri Masisi. Muri Masisi naho hongeye kumvikana ibiturika bikomeye cyane. Byose uraza kuba ugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu, dore ko ari menshi cyane. Ndaza kuva ahangaha kandi ngaruke n'ubundi hano muri Cameroon ikaba yamaze kugenda itangaza abaturage bayo bagera kuri 16 bapfiriye mu ntambara ihuza Ukraine ndetse n'igisirikare cya Russia cyangwa se Abarusiya, nkuko ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri President Donald Trump wongeye kuba agenda atangaza ko agiye kurasa bikomeye cyane, agiye kurasa Iran ngo nidamanika amaboko ngo yemere ibyo yagiye ayisaba. Mu gihe turi mu bihe bikomeye cyane byo kwibuka abacu bajeje jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Guterres yasabye isi gukumira gukura isomo ku makosa yatumye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 iba. Guterres yabivugiye he? Byose
nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu. Ndaza kuva ahangaha kandi mite nongera nihuta cyane. Tariki ya 7 Mata umunsi jenoside yakorewe abatutsi itangira mu gihugu hose, turaza kuba tugenda tugaruka kuri ibi byose. Nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho, ubundi tubane gatanu kuri gatanu. Nangira amakuru yacu reka nyahere hano mu bice by'Umurenge haramukiye ibiturika byinshi cyane, dore ko ubu maginga yangaya hatari hatangazwa uwafashwe aka gace kari kuberamo imirwano. Ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko kuyu wa kabiri itariki ya 7 Mata bahanganye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo mu bitero bikomeye byibasiye abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. M23 mu itangazo yasohoye biciye muri Lawrence Kanyuka uyivugira mu bya politike, yavuze ko guhera saa 12:45 za mu gitondo habayeho kurasana ibisasu byarashwe hifashishijwe drone z'intambara, bikaba byibasiye agace ka Mikenge ku misozi yo mu Minembwe, cyane cyane ahari hari bimwe mu birindiro by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, dore ko hari no mu giturage. Iriho n'ihuriro rivuga ko ibyo bitero byahitanye abantu benshi, bisenya amazu y'abaturage ndetse binica amatungo, mu gihe imiryango myinshi yo byashyize mu kaga n'agahinda gakomeye cyane. AFC M23 ikabikomeza ivuga ko nyuma y'iminota mike ihagana saa 12:50 ibitero byakomeje mu tundi duce twa Rumbishi, Katare ndetse na Tuchunguti muri teritwari ya Karehe. Iri ni ihuriro rishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara, cyane cyane arengera ngo abasivile, rikavuga ko ibi bikorwa bifata nk'ibyaha bikomeye. Mu butumwa bwayo kandi AFC M23 yahamagariye abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukurikirana ndetse no kwamagana ibyo yise ibyaha bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Ku rundi ruhande iri huriro ryatangaje ko ryiteguye gukomeza kurinda abaturage rikoresheje uburyo bwose bushoboka busanzwe bukoreshwa ahangaha. Nubwo ibingibi uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 uzagiye zibitangaza, kandi muri Karehe ibintu ntago bimeze neza nkuko tugiye kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Uyu muvugizi yaje kuba agenda avuga yuko hano muri Karehe ibintu bitari kuba bigenda bimera neza cyane nyuma y'ibi bitero byabaye. Makuru atugeraho akaba avuga yuko hano muri Karehe muri aka gace ka Tushunguti ari kamwe mu duce dukomeye cyane abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari bariho, akaba ariyo mpamvu ngo iyi ndege ya drone yaje kuba igenda ihamisha ibisasu. Bamwe mu baturage twabashije kuba tugenda tuvugana nabo bakaba batangaje yuko aka gace kari muri tumwe mu duce twari tukigaragaraho abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande hano n'ubundi nkomeje amakuru yacu mvuye ahangaha, cyane cyane ibitero byongeye kugenda bivugwa cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, aho inyeshyamba za AFC M23 zatangije imirwano ikomeye cyane ku barwanyi b'inyeshyamba, ku barwanyi b'Abawazalendo nk'uko amakuru aturuka muri kariya gace abivuga. Inyeshyamba zakomeje gushimangira cyane cyane no gushaka kwagura ibirindiro byazo mu bice bitandukanye by'ingenzi kuva kuyu wa kabiri ndetse no kuri uyu wa gatandatu, dore ko ari bw'imirwano ikaze yarimbanyije Mata. Muri ibyo harimo ibice bigiye bitandukanye
cyane cyane ndetse igice cyitwa Ikobo ndetse na Kasimba. Aka ni agace kaha muri Warikare ndetse na Maremo mu itsinda rya Bashari Mukoto mu gace gaturanye cyane n'agace ka Masisi. Abaturage batuye hano muri Masisi bakaba batangiye kuba bagenda bagira ubwoba, aho babona yuko nabo intambara iri kugenda ibototera. Igihe icyo ari cyo cyose haraza kuba hagenda habaho kurasana ku ruhande rw'aba barwanyi nabo, nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa cyane cyane n'imboni yacu iri kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi kandi nubwo bikomeza kuba bigenda bivugwa ahangaha muri Beni cyane cyane hano muri Ituri, ubu abaturage bakaba bamaze kuba bagenda bahunga nyuma y'ibitero bya ADF naro bikomeje kuba bigenda bivugwa cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka gace, dore ko abaturage bakomeje guhura n'uruva gusenya cyane cyane mu mirwano ikomeza kuba igenda yiyongera. Nyuma y'abatari bakeya baje kuba bagenda bitaba Imana, aba baturage bakaba baje kuba bagenda bahunga bakoresheje imodoka zabugenewe zitwara abantu ndetse n'ibikamyo byinshi, kuko bari abaturage benshi cyane nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa ahangaha. Aba baturage bakaba bahunze cyane cyane ubu bwicanyi bwakozwe n'uyu mutwe wa ADF naro mu gace ka Mambasa mu minsi mike bugahita abantu benshi cyane, ndetse no mu gace ka Mucoca, Mambasa ndetse n'agace ka Apundu Bufawa ndetse na Boswa Centre, aho hatigeze hatangaza abaturage benshi bakuwe mu byabo. Imiryango irimo guhunga yerekeza muri Kisangani, Bunia, Beni. Ikibazo kikaba gikomeje kuba ikibazo kiremereye cyane, dore ko benshi batangiye kuba bibaza icyo leta iraza kuba igenda ikorera aba baturage bakomeje kuba bagenda bahura n'iyi nzira y'umusaraba ikomeye cyane muri utu duce twaha muri gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko turi kuba tugenda tubibona umunsi ku wundi. Abaturage bakomeje kuba bagenda bahura n'ibitero bitajya birangira cyane cyane muri aka gace. Mvuye ahangaha kandi mu gihugu cya Kameroni, muri Kameroni hakaba hatangajwe nibura ko abasirikare cyangwa se abenegihugu b'igihugu cya Kameroni bagera kuri 16 bapfiriye mu ntambara mu gihugu cya Ukraine. Kuri uyu wa mbere itariki ya 6 Mata mwaka wa 2026, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Kameroni yashyize ahagaragara urutonde rw'abenegihugu 16 b'iki gihugu bakora mu karere kihariye mu bikorwa bya gisirikare. Iri ni ijambo rikoreshwa n'Uburusiya mu gusobanura intambara yo muri Ukraine ku rutonde rw'abapfuye rwatanzwe na ambasaderi w'Uburusiya i Yaounde. Guverinoma ya Kameroni yemeje aya makuru ibinyujije mu itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, avuga ko impfu z'abaturage bayo 16 bagize uruhare mu bikorwa bya gisirikare ku ruhande rw'ingabo za Russia cyangwa se z'Uburusiya. Ni amazina menshi ubona ko agiye atandukanye yaje kuba agenda ajya hanze. Mwibutse ko igihugu cya Kenya nacyo kiri muri bimwe mu bihugu bifite abaturage benshi bari ahangaha mu gihugu cya Ukraine, aho bari kurwanira uruhande rw'Abarusiya. Abenshi bakaba baragiye muri ibi bihugu bijejwe akazi, ahubwo bagahita bisanga ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe mu yandi makuru kandi Trump yijeje kurimbura Iran nidakora ibyo isabwa. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakangishije Iran kuyirimbura. Mu ijambo rye, niba itabashije kugera ku masezerano mbere y'igihe ntarengwa yahawe, ngo araza kuba agenda ayirimbura. Igihe ntarengwa Donald Trump yatanze cyo kuba hagezweho amasezerano yemewe
arimo nko kugenda mu bwisanzure bw'ibikomoka kuri peteroli na gaze binyura mu kigobe cya Barabu nk'isa 2 z'ijoro ku irasa i Washington DC kuri uyu wa kabiri, akaba ari saa 8 z'ijoro hano mu Rwanda zo kuyu wa gatatu ku isaha yo mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Mu kiganiro n'abanyamakuru muri White House, Trump yavuze ko yemeye ko abategetsi bashyira mu gaciro bo muri Iran mu biganiro n'umutima wo kuvugisha ukuri, ariko ikizabivamo ari ikintu kikiri urujijo. Ku ruhande rwayo Iran yateye utwatsi ibyifuzo by'agahenge by'agateganyo, ahubwo isaba ko intambara irangira burundu kandi igakurirwaho ibihano byafatiwe, nk'uko tubikesha ikinyamakuru BBC. Ibyo icyo kiganiro n'abanyamakuru yakoze ari kumwe na Brigadier na General Don Kien, umukuru w'inteko rusange y'abakuru b'ingabo za Amerika, hamwe na Minisitiri w'ingabo Peter Hegseth. Kibaye nyuma y'iminsi ingabo za Amerika zishoboye gutabara abapiloti 2 b'indege y'intambara ya Amerika yo mu bwoko bwa F-15 yahanuwe mu majyepfo y'igihugu cya Iran, dore ko muri iki kiganiro ari nabwo yaje guhita avuga yuko nyaboneka bazareba ikinyamakuru cyatangaje ndetse n'umunyamakuru watangaje yuko bamaze kuba bagenda batabara umusirikare wa Amerika, ndetse ko hari n'undi utaratangazwa. Ibi ngo bikaba byaragombaga kuba byagenda bitera akaga gakomeye cyane uyu musirikare ko kuba yagenda aburirwa cyangwa se ubuzima bwe bugenda bujya mu kaga, nk'uko Donald Trump yazaga kuba agenda abitangaza. Ni mu gihe kandi uyu Guterres yaje kuba agenda asaba isi gukura isomo mu byabaye mu 1994 hano mu Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagaragaje ko isi ikwiye kwigira ku makosa yabayeho mu kwirinda ko jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 yakongera kubaho. Ni mu butumwa bujyanye no kwibuka jenoside ku ishuro ya 32 yanditse ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Mata hatangira icyunamo cy'imisi 100. Yagize ati: mu misi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 twunamira abazize jenoside kandi tugaha icyubahiro abayirokotse. Yakomeje agaragaza ko hakwiye kwirindwa ko amakosa yaganishije kuri jenoside yakorewe abatutsi yakwisubiramo, ahubwo agatanga isomo. Ati: tugomba kwigira ku makosa yabayeho no kurinda abakiriho, twamagana urwango, imvugo zibiba amacakubiri rizishishikariza ihohoterwa igice icyo ari cyo cyose hano ku isi. Leta y'u Rwanda kandi imaze igihe itanga mu uburo kuko ibyo byabaye mu Rwanda bishobora no kuba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ingabo za leta ya Kongo na Kinshasa zifatanyije n'izo Burundi, abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba Wazalendo, abacashuru ndetse na FDLR yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, aho hari impungenge ndetse binagaragara ko ngo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho yaba iri gutegurwa kandi igihe icyo ari cyo cyose yazashyirwa mu bikorwa. Ku itariki ya 7 Mata umunsi jenoside yakorewe abatutsi itangira mu gihugu hose. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe bikaba bigaragarira mu bikorwa by'ubwicanyi, amagambo y'urwango yagiye arangwa cyane cyane yabinyujije, ariko by'umwihariko umugambi wa jenoside ugaragarira mu buryo ubwicanyi bwatangiriye rimwe mu turere tunyuranye
tw'u Rwanda, ubwicanyi busa bwibasira abatutsi, abana, abakuze, abagore, abarwayi mu bitaro, mu nsengero ndetse na za kiliziya n'ahandi hose. Abaturage abateguye jenoside bamaze guhanura indege ya Habyarimana ndetse Colonel Theoneste Bagosora n'abandi bahezanguni bakoresheje inama z'ubwicanyi, bategeka ko hose mu gihugu hajyaho bariyeri. Muri iryo joro abatutsi batangira kwicwa guhera ku itariki ya 7 Mata 1994 ahantu hatandukanye mu gihugu. Abatutsi barishwe kugera igihe abicanyi batsindiwe urugamba bagahunga ababifashijwemo n'abafaransa. Ni muri urwo rwego Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG izajya isohora inyandiko igaragaza uko jenoside yakorewe abatutsi yagiye ikorwa hirya no hino mu gihugu buri munsi. Iyi nyandiko ikubiyemo uko yakozwe tariki ya 7 Mata umwaka w'ibihumbi 2020, umwaka w'igihumbi 1994. Ibi bikaba bigaragara bwa mbere abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana ku isonga ryo gutsemba abatutsi muri Kigali. Muri iri joro ryo ku itariki ya 6 rishyira itariki ya 7 Mata 1994, nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal, nibwo hamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga Habyarimana batangiye gushyiraho amabariyeri mu duce twishi tw'umujyi wa Kigali no kwica abatutsi. Kimwe mu bikorwa interahamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bahereye ni ugushaka uburyo bwo kujya kurimbura abatutsi bari barahungiye muri Stade Amahoro i Remera. Hafatwaga nk'ahantu hari hizewe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye Mintwari. Uwo mugambi waje kuburizwamo ni imirwano hagati y'ingabo za RPF Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bituma abenshi mu batutsi n'abandi bari muri Stade Amahoro barokoka. Mu bari bahahungiye barokowe na FPR Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu.